Pozdrav ljudi, ja sam Stefan Petrović, menadžer sa stranice Srpski gamer, koji smo moji drugari osnovali pre par dana, dok danas možete posetiti naš oficijalni YouTube kanal. Na našoj stranici postoje par menadžera. To su glavni admin Petar 111, Stefan 222, to jest ja, i Aca 333. Šta možete očekivati nas? Možete očekivati razne gameplayeve, tutoriale i naravno sve vaše sugestije ili kritike prihvatam. Šta reći, pratite nas, subscribeujte i to je to, hvala na gledanju. Ja sam Aleksandar Milosavljević, član sam stranice i grupe Srpski gejmeri. Od nas možete očekivati razne tutoriale, gameplayeve i takve slične stvarčice, da kažem. Možete nas posetiti na Facebooku Srpski gejmeri, naravno, stranica, i na YouTubeu isto, naziv isti. Kod nas postoji 3 menadžera, uključujući jednog admina, to je Petar Mitrović, koji je osnovao tu stranicu, i Stefan Petrović,